jednu cool igricu. Evo ga, TV Boston. I zove se, samo da vidim koju ću to igricu. Evo ga. Ovo. Ovo igricu. Sad trebamo reći uskoro. Imat ćemo još mojih snimaka koje ne mogu da pregledam. Jasno je. Start. A sad ok. Ja sam sad
samo 16 dana će biti i onda ću sljedeći na 8 mjeseca. Vidjet ćete mi sljedeći put. Izvršim Frančevićem s Banijom. Imate me već u Pavle Pavlak. Sa Fredijom. I sad znam da tempiram. Sljedeći put ako krećem za Pavle Pavlak. Onda ćemo snimiti. Ej, više bre, kako nikad ne mogu da uklopim. Upašenje. Sad je preostala jedna. Nešto. Ali me ne dovijem. Ja ne mogu da se skinem sa spotke. Jej. Pum, 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 pum. Dobio sam bonus. Fort! Šta? Sada. Viš. Nešto sam lošije nego što sam bilo. Points! Mega points! Halo i zdravo! Prolazim, pardon, nije mi žao. I neću to da počistim. Diamond! I nemojte im to da probate uzeti. I mislim da će me više potrašiti. Zato ste vredniji. Oh. Morao sam. I bedio bi me. Nije mi žao, neću ovo da počistim. Ovo je moje. Ne znam što ovdje radim. Give me first. Oh Jesus. Yes! Stop! Bye bye. Ovo je bilo napeto. Našao su? Šta punjaš? To je bio moj tata. Da znate, i izgubili smo bili punjač. Baba! Počistite moje loptice. Molim vas. Staklo nije bitno, nego sam ja bitan. Evo se kljeves. Wow, Jesus. Uvijek treba ovo da pokupim. Prije kasnije. Ne. Tup. Ovo loptice je otišlo. Koliko put. Ok, ovo je baš zanimljivo. Bum, 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 bum. Da, ja najviše volim to sporo vrijeme. Tako je tako je. Jesus, diamond! Jesus, fuzzies. Jesus, peas, diamond. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Jesus. Ne znam kako laser može da mene uništi. Jesus, pieces, diamond, aces, inner reasons. What the hell? These pieces, diamond, reasons, inner rita, chakamizos. Oh, Jesus, ja sam kastelan čorovao. U komadiće! Fuck it. Diamond! Je bilo napet. 4. level konačno. Evo. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Pardon! Let's
tri kraka nisu dorasla mojoj pucačljivosti. Okej, gotov level. Hajde se nije. Došao sam bio do 5. O ne. Jesus. Oh, fuck it. Ovo već nikad nisam uspio. Jako je nemoguće. Već napredujem. Bye bye. Sokola jedan! Već napredujem. Ne rekao. Samo. I potrošio mi baš malo. Evo, jako. O ne. Najgori deo da uvijek umrim skoro. Tu sam bio umrao. Jesus, Jesus, diamond freezes. Right on got a Jesus in a shadow. And a Jesus in a brighter television. Evo ga, konačno. 5. level. Ovo će biti jako. Onda. Bum. Okej, ovo je već zanimljivo. Ne! Evo ga! Prešao sam ovaj deo. Nikad nisam bio ovdje. Možda jesam, da jesam. Ovo je bilo jako teško. Mother of God. Jesus. Haj. Barem nije crveno. Motherfucker. Završio i ovo. Ja sam trenutno najbolja osoba na svijetu. Bum. Neću se živjeti. Da mi diskretno da kažem, stani se. Ovi niste deca pogodila ovo gleda. Uspjeću. Ladno, čak ću uspjeti. Oh my freaking god. Ne, Jesus. Šesti levelu stižem. Nešto teško. Mother. Oh god. Oh Jesus! Oh Jesus! Oh Jesus! Jesus! Ovo je jako ozbiljno.
Molim vas, za ovo nemojte da se šalite. Ua! Ua! Uspjeću i ovo. Ja sam majstor, kažem. Mnogo je teško. Ne, 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 ne! Ok, ovo je najbolja igrica na svijetu. I to 6. level. Ok, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da se... Vidimo se opet. Kako se ugasi. Da, tu.